Assalamu alaikum hurmatly Oşkar kanalının görүүчүлөрү, биздин мекендештер амансыздар. Бүгүн 2019 жылдын 6 декабрь биз Баткен областынын Кадамжай районунун Халмион мал базарындабыз. Халмион мал базарында күнгө жума күнүңүздөрдү Аллах мерекелүү кылсын деп туруп, Халмион базарындагы малдардын баалары кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Акырына чейин көрөбүз. Чыгарылышыбызды мындай аттар менен баштайбыз. Ушул эле азыраак эле жылкы кирет экен жылкы базарында. Бул атты көрсөтүп кетсек, жашын эле айтайлы, 3 жашар ат экен. 60 миң сом кеми бар деп жатышат ушул атты. Kayra geldi. Eğer de uşul at kızıktırsan numerini de kayta kessek 0777 45 02 45 numarimden bağlansanızlar bolat eken. Bu at turalı malumat bere kessek 3 tuyak ak kaçka eken 4 başka. Bunun yaşı kança? 5 6 çıkar. 5 yaşar 6'ga çıkat deydi. Yaşını ele aytabız. Hem bağısı kança da otasınlar? 80 tem var. 80 ming? 80 ming so'm kemi var eken bunun. Ulağı var. Ulağı var deydi. Nanday Take garantiya. take ulaklarga garantiya deydi. İşi çeşi. İşi bizde iş kıldırmaydı da. İşletilgen emas. İşletilgen emas deydi. Take ulağı var deydi. 80 ming so'm kemi var. Baylanışın numerini de kayta ketsek. Telefon numer 0775 42 48 numarımla baylanışınız var. Şunday ulaklarga at izlesengizler. Tor atты көрсөтө кетсек 10 жашар ат экен. Жашына 10 жашар 100 миң сом кеми бар деп турушат. Эскерде кетебиз. 80 миң сомго берилбейт дейт бул ат. Бул жерде жакшы өспүрүм тайлар, эркек тайлар турат. Булар тууралуу да маалымат алсак, өзүңүздөр көрүп тургандай эле сындуу көрүнөт. Канча жашар булар? 50'ten 1,5 жашар эркек тайлар экен, 50 миң сомдон кеми өзгөнүн тайлары дейт. Жакшы сындуу өспүрүм тайлар экен, 50 миң сомдон кеми бар экен булардын. Канчадан бербедиңиз ушуларды? 42'de 40 daha 42 миң 40 миң сомдон базарда сатылып атыр. Bu kanca gel bunlar? 50'de. Номериңизди айта кетсеңиз, ушундай тай издегендер болсо, телефон номерин да кайта кетсек. 77 менен. 0777 менен 73 2204. 73 2204 номери менен байланышыңыздар. Бул тайлардын артынан да көрсөтө кетебиз. Эркек кулуну да көрсөтө кетсек. Буну канча деп атасыңар? 22? Marka 22 de otasın. 22 миң сом кеми бар деп турат. Эркек кулун экен. Канча бербедиң эрем? Aşağı bolдар tatas. 18 миң сомго бербедик дейт буну. Ana şunu çağırıp tatavuz azamlarda hazır. Бул тайларды да көрсөтө кетсек, булар тууралуу кенен маалымат берели. Бул жерде баа болуп жатат окшойт. Bunun 20, bunun kaçkan 20 kıldı bu? 21 ming som kıldı deyt. Ortadağını 20 ming som. 20 ming som, bunun 22 ming somga berbedik deyt. Özünüz kançadan da otasın bunlardı? 23 berdi maksaka. 23? Uçuk örtağız 22. 23 ming berden deyt. Erkek taylar. Kança yaşar hem bunlar? 1 yaşka jetelek. Yaşına jetelek kulundar eken. Yaşına jetelek erkek kulundar.
Emin çıkarılışımızda sağan uylar kattık. Bu sağan uydu kançada atası? Assalamu alaikum. Kançada atası bunu? 44 ming. Bağılış uta, jede utası mı? 44 ming bağılıştı deyip kançanın tuğan uy eken? Ekini tuğan uydu. 44 ming so'm o satılıp aptır. Ha bunisi-chi? Bunisi 68 ming so'm. Bu yerde bağ olup çıtat boşul sağan uy. Torpağı bilen bağ olup çattır şurada. Kança? Kança? Elektör. Sağan uyga 54 ming so'm bağ verip çatışıp duruşuna. Tuğru yemez. Yok tuğru. 500 son pul verir. Cezde verirse şu 500 son ben veririm. Eğer kıymat olsa 500 son var. Var var hadi. Var da. 54 500 so'm eket. Çağrılışlarınızga katar ele mına soyuşpap kısır uylardı görsetek eteli. Eti var. Eti var uylar. Buna sarını kançaga verbedik deysiniz? 54 mingge. 54 ming so'mga. Bazar kötörüptür. Bağ berişiptir 54 ming. Bu karasınça? Qarasın 40 mingge. Karasın 40 ming. Narkıça? 35 ming so'm. 35 ming. Üçü öten kısır. Ol boğaz nargızı. Nargısı boğaz bu. Kısır. Bozga şunu kança verişti? 35 ming so'm. 35 ming so'm. Bugünkü Halmiyon bazarında bağlar. Bazar kötürgün bağlarını açacağız. Böyle daha bağ olacaktır. Şu bunacım bağ oldur. 51 ming so'm. 51.500 so'm bağ veriştir şu an. Erkek torpağı bilen muluy da satılıptır. 59.500 so'mga uçurda satılıp akçasını hesaptep berip жатtır. 59.500 so'm. Ha bul sağan uydu alıp baylap koyup turala uydu. Erkek torpağı bilen, ekinchi torpağı bilen. Jelinleri daha жақсы ekan. Qancha dedingiz? Qancha qaldin dedingiz? 71,5 de. 71 ming so'm. 71 ming 500 so'm qolib turishul. Torpağı bilen erkek. Ekinchi tuma. Şu qara buqaga da bağ berip жатышыптыр. Учурда 61 ming so'm bağ berip жатышат. 2 жашарга толо элек 1,5 жашарда бука экен. Учурда ушул эки бука да боо болуп жатыптыр. 57 ming so'мдон баа берип жатышат ушуларга. Бул бука алыныптыр. Торпак эркек торпак 33.500 so'mга алыныптыр ушул. Бул эркек торпакта алыныптыр. Базарда реалдуу бааларды гана билишке аракет кылтабыз. 34.500 so'mга ушул эркек торпак алыныптыр базарда. Бул да сатылыптыр. Канчага сатылды ушул? 32 ming. 33 go. 33 ming so'mga ушул сатылыптыр учурда. Bu erkek торпактарды da 25'e vermedik deydi. Qara qaşqan olsa 27'ye. Erkek торпактар juğuna satılıptır. Şu iki cuk.
Bir cüp, ekö 41.500 so'mga satılıp duruşlar. Ola bu kadar bağ olup жатыр. Şurada kança verip жатат. Daha bağısını bilemiz. Assalamu kança verip atasız buga? Kança verip atasız? Hoş Kovar kanalından. Hoş Kovar. 27.500 so'm berilyapti. Şu bağ verip жатат. Ver. 27,5 ming. Erkek törpakta 24 ming so'mga uchirda olchik berib жатышат. Erkek törpak ekan. Burada cho'ng uy bağ bo'lyaptir. 58 ming so'm. Bağ berib жатышат shul uy hozir. Yo'q, men ham ketaman, o'tirib boshqa. Bağ bo'lyaptir. Uchirda 61 ming so'm bağ berib жатышат. Karabuqada satılıptır. 70.500 so'mga satılıptır. Olmuş 1.500. 61.500 so'm. Turat. Ağası. Men qarab turlar aka, bo'ldi-la, gap gap. Olib ketmasin. 62 ming so'mga satıldı şu. Taza. Tokol kuy satıldı. 56 ming so'mga satıldı deydi bana. Qo'chqorlardan dağı bağların bilek etsek. Qanchadan sattınız bularni ham? 10 jarım. Hozir optimga 12dan deb turasiz. Qancha tish qo'chqorlar shular? Jashiga jetilak qo'z qo'chqorlar ekan. Parodasichi? Bisar bilan, ha? Qo'chqorlarning bugungi Xalmiyonda bozorindagi, mal bozorindagi qo'chqorlarning bağlari shunday ekan bugun to'g'onlar. $10 ming so'm, 11 ming so'm satılıp жатқан qo'chqorlar bağlar. So'yishbop, jeteleshli qo'chqorlar. Bu qo'chqor 23 ming so'mga bordir bağısı. 23 ming so'm bağılıb жатıştı şu cho'ng qo'chqordan. Erkek qo'z qo'chqorlar alınıptır. 7.700 so'm oldu üçü öten. Üçü öten 7.700 so'mdan oldu dedi şularda. Bu puçma qo'chqorlar ekan bular. 10 ming so'm, 11 ming so'm tegeragindagi puchma qo'chqorlar. Shunday sotilyapti. $10.200 biri satıldı hazır şulardan. Ulaq alınıptır. 2.300 so'm alınıptır. 4 adamga bo'lib. Bu echkini 4.500 so'mga satmadık dedi. 4.500'ga keltir bozor bağısı. Bu urg'och qo'y alınıptır. 6.700 so'mga alınıptır. Ulaq 2.300 so'mga alınıptır. Bu echki bo'valyaptır.
Qancha verdingiz ava buga? Qancha verdingiz? 3300 ver. 3300 so'm berdim dedi bular. 4000 so'mga chiqdi. Учурда Халмен базарында дагына эле базар кызып жатат. Сиздер көрүп тургандай, биз базардын сыртына чыгып, алынган бааларды, реалдуу болгон бааларды дагы билип берели чыгарылышыбызга кошо. Бойлор да алыныптыр 6800дөн. Ургачы кунажын 18,5 миң сомго алыныптыр. Булар 6800 сомдон алыныптыр. Бул да алыныптыр. 45.500 сомго алып кетин. Ha, 5500 сом. Urgaç konajın alınıptır. 24.000 сом. 24.500'ge alınıptır. Taza. Torpaqlarda çekip bilatat bular. Qanchadan aldınız şulardı? 41,5. Ha, 41,500 сом. Koylar alınıptır. 15.500 сом alınıptır. Torpaq çekip bilatat. Qancha oldu bu? 24.000 сом alınıptır bu. Erkek torpaq 24.000 сом. Alınıptır. 105.000 сом alıp çekip etişti şulardan. Soyuş papaçkor 8.000 сомго alınıptır. Az da olsa Allah'ın razılığı için. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин мекендештер, ушуну менен биз Халмен базарындагы, мал базарындагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Комментарийге калтырсаңыздар, эртеге базар күнү боло турган Ноокат мал базарындагы эмнелерди көбүрөөк тарталы, ошого карап тартып беребиз. Саламатта калыңыздар.